Your friend Ernest Afayam. Dodona friend Chairman Afayam. Nhyira constituency NDC Chairman. Nyameya Aduma on the 1st of February 2020, Kumasi City Mall. Ye ina ye kwa journey Love FM Fitness Walk. Na ya kwa tinetine yempo meni Nhyira fuo ina ye bebo dompem. Ni abehye ho ma. Mumbeka ye ho ni enante ni apomu nya den. Ni ntimi fan face 2020 no. A year of strong and fitness people. My name is Honorable Nhyira, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Nhyira, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable. Your friend Samuel Adeyajikum. My District Chief Executive. I was at Kumau mentioning. Na Love FM Fitness Walk 2020. I baso 1st February 2020 there. Me Samuel Adeyajikum. Me ne Kumau for. Ene ona okame hu nyina na ye ba ni aba benante ni atim fifire ni enya emu ahoden na ebo anopa no nsia pe ye nyina ye ba na ya ba benante ni e di atretre ya pom se eno ena ebe ma ye apomuden ena etumi abo am ye adwuma nso akoyie me da mas walk 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 love walk 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 love Fitness Walk. Walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. It's the start of a new decade and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Atiefo ye mamu nyina akwaba ye de enua ma bi ebetwetwe enkomo madaroma sabe na sumo den kakra enye sa enana otie nemu abrabo no ekoturu baabi no ena akofa sa haw ede abre no na enam haw abeturu so nti ode ahokere akọ ama obi akobu no na sabe said the nipa bi enam Ghana mem ha ebi bo bra enso ani bra bi no mo bone sesabio omo e kokotako ye ka se kokotako a didi nipa ho da bia penipa bu omo wura fisi owuo ani nyankopon ewo ho na sabe obi yare na obepa ya asa na buo na akobu no me ka so betimi ahwe e Spirit to TV sara na be yo Nhyira 104.5 FM Facebook I don't know na wa Nhyira TV
YouTube na watie wo 104.5 FM no so bobade say oni ebetra na watie dwubadie yakone ne nkotwe kobo opene am akwa ba ya aja udin from Emmanuel James. Okay. I don't know from having gate. Santimampong. Yima Adiana Essie. Many then anyaboko then pa. Me pon coffee na mete TV ho ahwe. Ya na me pede ye film awo so na mahunu de ye kwese ne ka mentente me pede ye ntokwa na mahunu de ye kɔ. Enti me koya ba bia TV ne session da na wo munyi ntokwa ho na me ya sa me plus akopa ba bia ye ntokwa. Enti me ye kwa na kwata adinkra. Na mo sa machine bi ka iska na konfo bi so am say konfo yi sika na machine ya tumi ka ye. Anya konfo we de wa ya ade ana me fa ne number no. Ana me twira ya. Ana me frɛ no. Ana me say me ka cha na say me fa number e wo TV so ma ho say wa yi sika ma machine no atumi aka ne nyina bia ntofom na me so me yare me hoto me no me ntekasa enti so obenya adura ma me a say ya idea me nko ana me wa ha enti me nya obi a me frɛ wo na de wo begye no na waka enti de ba na watwe ana me frɛ no ana me dem akola katana sa me na kasante wontie ska o ka no na ma me hwe na me dem akola no ana akola na kata me sa oso obegye 15 million and am say Ghana no me call habe mfie me ni ya je me 11 million say see adro 15 sa hoto baba no ena hia ena me busa na sa o fa he ana o say o adwoso ye duru dwoso a ya mfrɛ no tie koduru ho no ene ye frɛ no ana o say ya nsa mfa ka amla kro bi so ene de akwara na tie to nim kro enti sa kodo ne ya sa frɛ no say ya mfa ma driver ni no ne nkasa tie de ma driver ni no hye no ba bia o mesie enti do ha na akwara no busa amesa menim kro ma na mse da bi ana o say driver ni ne say ha ya ntoa no kosi o mu school mu ho tie gina ho na boy bi ba sa konfo na say yamra ene obafa ye ko ofie ho ti ye kwa ya na ma ya konya na yetena so yete so no obafra ya say o say yamra da mo ho ti ye duro kwa na no ana o say ye mienu ajeso obi ya de 2020 ato table no so ana me so yo tell me ni 40 pa na me 50 ade to ho ene ewura da mo ho ti ewura da mo ho ye kwa ya Bama ana na wo ho ana obusa ya kwan so na mkata nsa ya na ya frɛ no nti afa na ya beduru ha eno antin ana o se sikasa ya na mde ba ana me se ofrɛ no o ka sa 15 and 15 ana mde ba ana o ka sa ya mfamla na mkata akwara ne se onyi ska no ma no ti akwara ne yefri ne botom na nka oje ana akwara na ka sa ebrosa ana akwara na test kana no ana ka yi 5 million e free so ana o de 15 no ama no to de 15 no ma no no say ajasa e to snap mienu akokɔ mienu ni mienu so ye 2 million enti yam fa ska no mla ana mka ta akwara na sa onfa ma no and de 2 million ne ma no ana o say ajasa ye de 2 million enso to box na si honum ana akwara na kata na mkata nsa wonfa ntum de ma no na wo fa pipa fufu obi te say entimenim sa o sa adro no na aguso de munya so de ato form na o de adro fufu tuntum bi aguso e mo sa akwara na sore e de nsa e afefa so bi o mo mienu ana mo sa da bi ade na o mo ye no entwe bi be pie free ade na so aba fusa madamfo komfo bi aye bi de akira meda enti ampani ampa ana nhwe bi ba ana ade ho adko no say bosom na say obaje pete kosua 14 na odwan fufuo mienu enti mete hodi ba 5 minutes na men kasa ana okata akora na say men kasa na opaso osore na mete ho
and dear friend no ba say menya biaba ana me se da bi pata kosua de me te bi kura da no ba bia o moto no menya bi ana o say obenya bia ma me no obegye me 25 ana me se 25 de minya na we kura bosia me kobo sam de kofa no ma na me ya sam bahwe me ho ya de na ansan ana obusa me se menya sai ana me se 10 ana o se 10 de anso me fa 15 emra ana me so yo ana kwani dam sa na de abetia me akono na me fra no sa 15 no ka ya no menya 14 sa me fa mra na o se me fa mra ana de koye the acquire no say a fan or quatoto aba and to a share that say mra lana so ya na ne acquire no nkwala no ka say menye 1 million na menka sango so mfa to ho ana meka che o mo say sika che mbotom nyina no ya 500 and so meka sika and so ka ho do mo anka sabiam ana okofo akosua no so obobo ana o ka say memfa 20 and to her and son of Bocosiano, and I'm the to her to obo Cosiano, or say a mummy no Cosiano me no anya and tea saying, and our friend will be our phone so at the Marcolana, Colana, Nipocrona and Casa. And a Colana and Casavian or Catami say Nipocrona and Casa, and I say a dinner watch here or the Cosiano for Babylon. And young co nam so yo ye si abontina me kwesa akran sa na kosua na no obon na enya kosua pa na akran sa an ono kran ko ya kan enum so machen na me busa senetia me odade sa oba number na me twere me hu no TV so me twere ya no na ya dan na ya ba ya be ma na te ho ana so oba no ne ba yale ento oda no ho awo hospital so yo and the no watch I am now watch so ya na sa call ya call ya no say nipa kro no amfa kosiana ma enti osa say da foforo ti da no so na friend say ya bo was you ani ya call ya koduru ho no ya call no oba na amu aba ana o say nipa no mfa kosiana ma enti efiada ya mla no anya bi na me so yo ani ya call efiada nduru ya no ya anko ana me friend no phone so ana o say waso mu obi e wo kurom nti nipa ne ba obafram na me so yo edi na nsa nipa no ko kurom no o ma na me sa friend no ana o say nipa no ko no wa anya bi nti edi na otwe ya nsa amfra no na watwe no so ye na me friend no na friend na o say wo to kwan nti me mfra be ma no na akola na ka tane say ye ni be ma no anomba ana o de ma akola no na akola no friend no ana o say nipa no amfa kosua na ama ana me so ya me de ahoma ama mo amade te sɛ mo ho na sɛ de asi ana me sa ase mi busabusa sa wiase mu nsam agawusu ada so ye na nipa mbusa no se da bi wa free ho na mom ankwana ana ya na mso we dia matwafufu ama na tonkwam sa ne etie bia no na kɔ ho entimba ya matem tenten ene ne tietie nyina ne sa me ma me ya adwuma banche hima wo no anu ya abadu o mo so mo kan ne sa so ekotwa dua o wansam ho na ya nya ntwa ya pieto enka ho free sa anya ntwa enya ntua entimisika sa mekeka bomu 33.7 million ana akwadi no ho enti me se onfa ma de emra me enti ana me de beda wo ne tenten ne tietia ne nyina no eno no menua oma wadro da be o mama bibia wo ma ohwe bibia na ho de ma me wa jiska na de kwa bibia na ho de ma me nipa no wo so ofa he fahi I say Antwa school ho my fence or no and any opposite ne soundboard esi ekwa no ho ofri ha ekwa owo bonkum your friend say ne dia na wo TV no so ye na nanya nkwa why oba as you could do on one nane bema meboa Ewiase etiefo ene da e kamara ho enna ho pa
Fi say me no am ne ka say me na satima po obi anim Heaven Gate. First day me hu say all kasa say no me nwanwa pa. Efi say na me nim say tebia wakodumu no. Say wa hwe TV na hwe nanim a we nice boy and ho fe pa ye. But amani we etimi ato no kwam sisi a nipa ahreho nipa mobo pa se ohwe ye nuane se no siti a oye na djuma kama mini no pamade se wo fa tunsom kwa no a yesa ne wo yadu fie god ho no ani fam sei ho na no mini ene oda so ho onye nipa boni ni sebe na wiase ro ho ya na betaka se so wuo bo pra na ya mo da bodam ni sebe kasa we krama eja nan kra bewe enam owo na wuo nti na onye nipa sebe oka enye yare we ya enko bia betima bu no nanso yare no ama ahomete enti odnetiri pempem sebe obesa abade dada mu na minua yare be na ye wo o se dia ya me ai me yare ya no dia ya me enfie ba ansuni na me kodeda efunu bi opani bi efra na agya ya abona abosuafo ne nkafra ana me ka tra nkola na se omunika na mentwetwa ne oma entime ba na ya bepam ana nkola ne de kan tim kwa na oma bo eso no da crazy na wie ana me ka tra se omunkwa yi white and fam from na light ana oma se omukwa ye no omunhu ya ya no de kasa ne mo metwetwa ne oma na me yam ka me ana me call ajana bia ntime free society abonten na me yam asa aka me biam time da on bench bi so wa num ha ana obusa amesa adan ana me ka cha na sa me yam ha me enti sabra sam na me ba ya friend no sam ana nam to hotel sam me yale no on paso free me nche time ko ya na me kwada mine no front da kan so ena no aya sa family ana nkola ne nya na me sa obi aba me nche ana me no so le kwatena akwagina abonten ho timne no di nkomo wie na nipa no kwa na mka chansa me yam se ha me enti me kofie ana me kofie temi dru fie no me ti ajana bia nso na me efe me so na me efe sa na me sisaba na esne bi aka sa yamfa koku ene enchene na me fa stroy antwen sa de afie ne begya enso me ya onua afa kra na ya kase na se da bi de adro ne de se kwotwa hospital temi dro hospital ho a din so si mi so no hono bibia biem tamwa mane so tete me ambusa asa me yare di sai no mo se boso me ene na wotwe mienu de se me didi ye sam no me mu bia ne ho me huri na tamwa me timani so tete me no so no na mabubu agu ha me ntumi nante ade sa me sole sa me nante na me de sa me nam me de me sa so so da mu se ina manante uje me nko me mu a me te ahwe ano achi no ana manje ya frana adwobado ona me ma baba hwe me ana obusa na me kwada ana obusa sa adai ana me se me mfe aya me ya ana obusa me sa na dabai ana me kwa akwadwale ana obusa me se dabai ana me kwa me so me dwale na obusa na sa me koba bi na akwadwale na mbusa na sa ahe na me kwa akwadwale na oka kro no amente ana do ne madam for ne ba ne friend na pawo ana otwe gu no fon no so se antoa enti me hunu antoa no na ma yedi ma kasa enti o mo adwo me se bia kro no otwe ne na ma hunu ana o mo kra se o mo ko enti me ma me fra so ba ya ana me se adwobado ne sammo aba ha na o se da bai na me kwa akwadwale na me busa no ahe a o se antoa ano se na eyeduabo na ya de wako antoa ho akwadane aba wanhunu ana me se da bi no se aside wako konfo ye bi ho enso asa akwadane na wanhunu na me se da bi ana ma me hunu sa ani eyeduabo na no de emobia ni ho me hunu ye na sanu na mun akasa dia na okofa ye bo wudua me na me ya na ho na no so sa emprempren na me na wo ho no me wo empra wo ntimi ncha no me empra no
ana me so me say some so no work aside there me ni empena bia awo ho ono say makwa hide ya ma wo bi 5 million ana me say enya nokra enti o kasa me bo odua me a me kasa a bo office me say me nko hide ama wo bi a enti anure ya no ono oda ne fie o meda ana me so me fie enti na aziyefo wo nhyiamu wo table 2012 no na wo mokwaafo no sengne banfo no wo eche bi wo me ho ya me ya de akomo mo wo a table ho enti anadwo no maye etana wie enso ya de solution na ya je se wo enti maye wie aka solution no afa na manikum enwo ya so na de siso a na wo hawaye enti mitum ne ka free madwom ho akoka ba bia attack aya so no masaba mi bedro ha na manisa kum ana me gya sa kamenyo obi ne di nkomo kakra enka na no beti akọ na mampon de achi obi mo se me dimlika wo kwan no mu kra obaka se eduru na adubia o tumlika obi be ka ho na me enti ho anam se menye me le yakode so me mfra no me so hu me number obafa ana me fra no me ntimi hu so no na ya me fra na ofa ya timna no go so din komo se ja bibia ma ne nka na de wo ka no entesa na bra beda no ana o se etesa sa entesa anka ya nka entimna na kasa no ana man bi bla bi ya so o kase o mampon ho ya fra na attack ono so okwawe ne so ho ba atakra enti oduru ho no attack ye chawai sabre ujina ha o ya de na wahisa no ho ntina menim se attack na ujina ha ya de sabre ana me se asorefo oje wo mo chen ana ama me gina ha sabre ti hwa na oyi no ho ade me ne different no se ya kwano no hwa na me se ya dono no ana o se nya me ma ye wo chena ana me so yo ana me yere no ate no wo kasa no ofon no so no o se na o wa he ana me se me wa adwumam ana o se wona hwan ana me se me nko a nti me ka me nko a no ye free na no ba ya na se wa free machi ana wo ba foforo bia adada ana obo komasenso ndin sa wonku ana ode to so me fra na wamfa phone no enti de ese ya ano no enti madam fo bi atwika wo cooperative ya fra no frempon na de fra no ane o maame ana o se me koja na wo adwira malam be one yakoya ana malam no me wa abonten na o ne malam na wode am ho enti malam no gu na de na na okata ne se on fra me mame na won hunu me ho asem bi wo me ho enti me koye no se ma hunu wone oba tuntum bi ne mu odu asem bi awo ne nentam na ye de asem ana me se me yere no no na me na nya kasa ama na bo medua ana o se na wadane ana me se wadane ti me ka so wadane na be pem me se ka ma na hwama na me se wadane de na hwama me ana o se won de on tumi nhunu agesa de me meka no ana be ma na hunu se adane ana ne ana oyi anom ano a ogu no mienu e de ma me se ogu wia de obeyi de ma me de asamu a meka gu sa de no so na maka che no wa kira me de sie enti ogu bia na se de na ana mini no nti ana meka gu sa na ne ya enye no ma me ogu bia na se de no nko afri ade num na akoto nchen ogu bia na afri sa ambulance ana ofa se de ma me se de na o kan gu we so ana me se na ne ya enye se de no ama me ana osane enane ba bia mepa bia no mepa memfa nko na anane ana mso yo entimba ya na mbaka kira no ana ose wadane kasa na nyamu no so ediba enanum ana menamfo bi afa no enti me metempa so no so gina ho ana osa nso no odeda ne na mala no se anane enti dia ekosi ya eno no
Etiefo ene ahwefo moma yinsua de kakra. Na duru ba bia na nipa atwiri mu ehare. Ne edikai miyi omom ya azan to enne. Unia se ope na abeti ne mekan ya obi amuda. Se okọ obi ono ka che se kofa pete kosua bra. Nipa kro woye trofo mesramo pete on to fem. Pete tu onyankom. Edo nyina so nkase ohunti nipa untume mfo. No akoyi pete kosua masa enye easy. Sa won sabe ka se ukotwa dua no a eba beto fam na pete kosua na bobo. Tu yo no abeka cho so obekọ akoto pete kosua de bia bre oboa. Nana nyankwa nanso nana entumi mfa ni nyina ne sei your friend Ernest Afayam Dodona frame chairman Afayam. Nhyira constituency NDC chairman. Nhyira Aduma on the 1st of February 2020, Kumasi City Mall. Ye ina ye kwa journey Love FM Fitness Walk. Na ya kwa tinetine yempo mini Nhyira fo ina ye bebo dompem. Ni abehye ho ma. Mumbeka ye ho ni enante ni apomu nye den. Ni ntimi fan face 2020 no. A year of strong and fitness people. Hello, Kumasi Backless is now changing to ABSA. Hello, Kumasi Backless is now changing to ABSA. Come in red to. Hello, Kumasi Backless is now changing to. Hello, Kumasi Backless is now changing to ABSA. Come in red to support ABSA in this fitness walk. I'm throwing a challenge to Mr. Isaac Ousu of Isaac Books. My name is Ken Akapo of Premier Banking Manager. My name is Ebenezer Lati, KPSC Proceed Branch Manager. Yeshia 990. Hello. I'm Ivy Akofa Agbamajo, Branch Manager, Profrom Branch, Barclays, now changing to ABSA. It's a new year and we have to get it right. I believe you can and I can. Come join Love FM Fitness Walk on the 1st of February. I can, you can, and we can. Come walk with ABSA. I'm throwing the challenge to Raymond Colson of Mantra Ghana Limited. Thank you. I'm Ivy Akofa Agbamajo, Branch Manager, Profrom Branch, Barclays. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster. Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations,
associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. Walk, walk, walk. Walk. Walk, walk, walk. Walk. Love Fitness Walk. Walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. Walk, walk, walk. Walk. Walk, walk, walk. Walk. Love Fitness Walk. Walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love From Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change. Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on 1st February. Come and let us, all of us, work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization. Enya sa enana otie nemu abrabono ekotru baby no ena akofa sa haw ede abre no na enam haw abeturu so nti ode ahokire akọ ama obi akobu no na sabe said the nipa bi enam Ghana mem ha ebi bo bra enso ani bra bi no mo bone sesabio omo e kokotako ye ka se kokotako a didi nipa ho da bia penipa bu omo wura fisi owuo ade nyankopon ewo ho na sabe obi yare na obepa ya asa na buo na akobu no me ka so betimi ahwe e Spirit to TV sara na be yo Nhyira 104.5 FM Facebook I don't know na wa Nhyira TV ewo YouTube na wati ewo 104.5 FM no so baba de say oni ebetra na wati adwubade yakone en nkotwe kobo opani am akwa ba ya aja udin from Emmanuel James okay na dodo no afra me having the eduru kwana no ana say ye mienu adeso obi ya de 2020 ato table no so and I'm so you tell me 40 pound me 50 at the toho any ewura dam ho the ewura dam ho ya kwaya as a bema ana na ho ana obusa ya kwan so na mkata nsa ya na ya frɛ no nti afa na ya beduru ha eno antin ana o se sikasa ya na mde ba ana me se ofrɛ no o ka 15 and 15 na mde ba ana okasa yam famla na mkata akwara ne se onyi ska no ma no ti akwara ne yefri ne botom na nka oje ana akwara na ka se ebrosa ana akwara na teska no ana oka yi 5 million efri so ana ode 15 no ama no
to ade 15 no ma no say just a to snap mienu akokɔ mienu ne mienu so ye 2 million enti yamfa ska no mla nyankwa ewa ahoma so wa hye boso ne be kasa isi ati yeguso pimpim afidie na ti ko se bedru na sum na yere no atwe nkomo ehu ensem a ehinu abe me sabe yensa kan ewo ahoma so nana nyankwa ye mu akwa baba Nhyira FM so ajoso na pop di se nana doko yo nana wadaruma abantie bi se ohwe wo TV so running away nobody turn the producer sa friend bio friend no friend hu na nyankwa no yasamwa nananum amu wantoa nananum ahemfo ye de ni dia ye onyina mamo sa nananyankwan sa buo no abetra ntoa ebu nkrofo a nananum wadaruma mo mpa bibi nka chere obeji di bone e dia mantoa visa ntoa e wodi nkese yama nananyankwa bi emetra ho embu nkrofo nananum wadaruma yasamu na yenu abema ya semi pa de si entwema ne nte ya enya de beja akire de visa areho emmobo nananyankwa yetsa saka The number you called has not answered. Yo, yatewai. Ode nyahwe, ode answer. Na ne beto ono so odim ne beto ankwai dade eche. So do also abin, ye ba ma moti an moye. Me kura de meto sisimpa, wo msa anwu meto nka ho. Na edi ebe abo akokotia. Na sabe ne to ekabude bude. Attack o asantemampon ima abodi e wa ha friend ye odi bebre mi se mni different mi hunam se ja o se ejala attack o asantemampon supermarket kese e na wabie no ho a oni ma funti enkrofo ekoho ekotubi 30 days. The number you called has yo atiefo ani ahwefo amohwe mu bedi e ho dance ese na nyankwa modi mo bia wo se ebo ai sabe kan bia abo na emum o na amfa pani se sane sasabro ebe kotodwa enairo mame ko e ma bedwafo no enchei na akwasi buafo enikai akwasi bra nana nyankwa is on the run yo emi amikrum ukrum antwa brago fihwe hu ebraso Ghana min ba bia sabio mpanyifo ade tumi ni bia mammo mo no omo nisu omo jisu Ghana ha yewo national day bibi omo mai tumi kratai radio station ni ade tumi krata afa metrim kakra bi afa trim awabodam dabi afa trim dia NCFO National Communication Authority omo ana wosa tumi krata etumi say yehwe say radio station bi sabe yamani tumi dia na oso okoye ade oso okoye eno no woye TV station yamani tumi adwuma oso okoye eno no wokoye because we are kwaso nyina no radio station ni television TV stations yen ne yamata ne ma we nyina ekoso yen ni kan blame ye ho first ye ka ho bi ene ma fu na ekoso nyina no e fa radio so fa TV so ye betwa obi ye bebu obi e fa TV so fa radio so o hwe television se ya me se ukoso na awra ho station ade batuzu bia to bia utimi koso pa na hwa kwa we oti opportunity akobua umu ha utimi se woni hwe no head up bibi no de abonity no de bia franim sa oso yi luto number no aye ibo so utimi yisika na se sankrofo ye wo ta se bia nyansafo we nu nyina wo Ghana o mutimi yisika de mayen
Adana Ghana omampanyi wankwa fresh ankrofo nyina no mo no fankogu Accra Sports Stadium anaka Kumasi Sports Stadium o nyina nyiska momra nyiska magana kochi yes ka Kumasi yakwanye munyisika mfa mo my Ghana nanka yemfa bi nye yakwan nanka bosi abo yakobo no abrochi nkra yenyaye Sankrofo wetiti radio station to television station. Agwasi enkwanu Esther every year was they have they have to close in FM first. My so na dwen chere no see account be a radio station. And you see radio for ye bi. See yes you can be. Yes, a radio station. Obi adwen chere. Na dwen chere so no. E na adwen chere nya na ye o de nyina na o se kai. Na empenya ka to se wiase nya de de nyina na etafre. Eja hye wanya dem so tafre. On Bragovi, uko television stations ahodo mu. Ene nsem a wo hweto bi ebinom teso o maka wan hwe mbeti ba ka so mba command am efesoro atia reform. Eso ni hwe ye papa yi. Eye TV so no koko hu yo. Empanyimfo ankasa television station e yo omodia no toro bi ono ankasa TV be TV station. What's your friend Edinkra TV. Oh, empanyimfo ankasa kura nim se akwa we se a oba betena ho yi. Oni hwe but sika obetua dia ma station nti. Sika obetua dia ma station nti no television station am man kwan no akwatena so no obu amanfo se obi atimi ma bibia so keke. Enya nkom na meche. Ubo se free chine ko ne ho asem be ba ha no. Esa sensem we nko na be ba. Wo ya no mahunu ehunu na be. Hwe. Obe ode. Ede no be yo. To aso. Sanyama we nyina ekoso. Ebia ne papa yi. Sebi Uzufia de o. Hey. Suzumo. Suzumo. Ede awe no. Na ufia baifu atadada wa asisi waso unti asem ukope waso se betima kasa because ma obete ewi akiri 30-70 million wakotu oguka na sebi nipa ho nyame ma nyansa ode adwen tuyitim so oti de meka ne de wonti de meka nti we kakra na hye wa wonte na eme ya no na so si tuedu kan kese kra opera yare say wako obi aka ati o se for 33 million wodi kan ukwan wo so baju 50 million eja 50 million fabra ukokodu ye na scan 20 million wodi man o kai say scan 20 million aso usi kana bro so na ati 5 ni free so ofanya sakwa bia ma 5 na na se obotum wo saje na se bi nipa woni adwene obi dadao edu afa kwan we so uwi akire wasaka cho se wonhia petata kra na wankata kra se be ejimi eba wafa kakra jimi ba wafa nyame ye wadom ho na wankasa wo se okofa paper fitaa bi e de to fom okofa paper e de to fom ana wo sha ase se woni na kra no omodo omo nse fa so no wankasa wo kan wutirim se ade omodo omo nse fa so yi mbawie ne twere ba begu so because na wo adam for konfu bi o kire o se de sa trick ne tie ampa wo medo mo sa fa so yi na twere na ba begu so na che saudi a wo kan no kra abam wo hu sa akwana za na wo ba be yo ba se wo wie na o hwe aso wie no wo se spirit ne se wo hia pete kusua o hwe ade no so ndi wo atwere gu so ne kire se wo hia pete kusua ba ko ye sen eno ya je wo sen pete kusua mo je mo sen 50 million braku fiade nti wadwene mu na ho onnim nyansa nyame nheda ma onyansa kakra enti tama sebe wodi da funu pa no kra no na wodi da funu ba ko eje osempo oje sen na obi dada waji usika 30-something million wanti mi ehu ene wodi abetre Nhyira FM si enya odan mame card bi adibu ho no mu a ahati ye kan ye ntimi nya ne hwe oji receipt receipt bia na so radio station ya tie no amu ne tie ensem bebre koso sebi asofo bi mu twa amanfo akonfo bi twa amanfo malam bi twa amanfo ni nyina so for radio station uwie na akofa radio station ka chense pa cho betene nka omo amu free no so a o pese me nka den mi ni hweka jamira me kachi etiefo nyina ne se wa bi nya nto wo no sebi bra ko fi enye de hyire nyina na yesika
de wodi wani hu de wo tie no wan kasa tena se na asese wo ho bu hu akonta se nipa ne se memfa sika se mra na onya ade se mame nipa ne se memra me wo problem wo se memfa se mra na onye se mame enti se ne tie bu akonta kakra nya wo te da se bro anu ama akura so radio stations any television stations ya besre ebra so se mpanyimfo no bi no mo na esi fom brakofi nipa esu gu omo yem no onya jessica ni wiese ya obo okra ofre na onfa bieu uba ne de wo de kwa he etumi ba na wo hwe enkran friends akonfo akasi egu onom pa etwa manfo no mo no kra de ne de omo de na ehu ni se o ma sa de omo ho bobo guru sum panyimfo bi entupa kye ne ko he enkosi aga be ja ye na sipi eja banzo I am from Sopi. Nana Boaje Italy, yes, Yemia Bema, Nana Boaje Italy. And now we have to so bad business word to me, ama. And I baby, because no better. To see you know, okay. Nana, who told me the baby will be and you blame the entire crowd to an okobi so is more. What I say, could Robert Beno. What's he? So we name Chira. Said they were near Brea or Ponem Chinity. Contest what him computer can tell us. That's what I finish. Oh, brother, Jason Quasi. And you got it. The man never is. The pants away. What me did the Jimmy? I drew my brew. What Jimmy not twice water. A carbon quan. Moduma say ya more. Idea a good idea. Idea. Tap preacher. If we can say die. A preacher. A good one for a Japadia. Nippa Bijit. No word that man never Nippa answer me. As a worker. A bube. It was a some Nyabre. No dimube. Diedikai. Openino. Adia na ha no ne ho metie opekwa be fa so a obi free mu bibi to wa se di pa bi agim se ho kire na se opese free mu a asa samato wo no opese free mu ebre na am eti sabio meka se obi ka se di agya na akra bitik se opese ho to so ye free yo ya na opese free mu a e mo dru bi abenum am wa free nti enye ne pe neyi na mandeko de to so biom ye nipa ne frɛ no oyakumfu anase hwan se hwan TV ni nyama bia mo hwɛ ne duru ba bia mo mani so na ho nipa mo frɛ te wajimi so yakumfu ajo yakumfu anase de wajimi eye de nipa na frɛ tie asem na wo ka chetem adekwati ama nipa no se baaye ne fawa na dia to on ata wo ka kana afefra wonfa wajimi adwuma na wo ye no anya papa nti no wo ye kwasiade wo na nam so me ye gu nipa bia ni mu ase Nhyira FM ana so me gu nipa ni mu ase yes Christ so afọ me dum yenu ne ba kuma no wonye ya frau ni pana no kasa asema ni pana kan eye ne kre ananye ne kre ebi na won cheche mu ebi won na kwankyere petokosua ansana benya na wabre so be frudua obi frudua koso nte gomu kura na kwakuwa obekọ nyine na kwa bi kokofa bi wo asokwa itaje yiwo no ma edum kana kokowuhye soro no no ohwe sa power yiwe pa kwa timi fa so timi ko wura ho no ma okuwu obi nkokofa to kwose okowu ho hello nana nyankwa hello na pom ti say boko Nhyira FM ne asa freeway nana me ba cho jina so me ani nkomo o bre a betimi ne adi nkomo Davio adenti my busy why busy wo he chere nsem mu na obi twa ntroto so ye gina wachi se ne nipa na kan nya no kre why busy say okay nana nyankwa okay
Nyanka. Hello. Nyanka na ya azansa. So we are Jiminy. So who said the what here? Yes. We are Jiminy. So we be the Masam Abrewa. Frame NT now would some two radio stations, sir. So who frame ya? We are Jiminy what? Nhyira FM. So I don't get some because what Jimmy does of because what did oh Kafra adesa nwache se o dey obi an ho ba no o ti bi nkasa yi afrika se we ya san de ho na ro na we Jimmy and say ti me aba asase mo fra no asema no waka o wo sikasa o Ewiase ne o mu na ma ye boni pa bi ti mbone o na me boni pa bi ti mbone what Jimmy papa meme se what Jimmy papa wo mi yansa ajuma no wa ya no won su mu ye enam so me kunkofo bi na se ye kese etiemfo bi ebi na bi je no kre because of wo je mu asere Jimmy se ma wo gini ti ye ga se kunkofo bi ya bua eh jaman so yeso de what Jimmy ka what Jimmy cause obu onum a no oyi adwuma pa obi ebo ni bebi oye se na odi e unam kwa bi so uji nkrofo bi sika ubu nkrofo na ye se ye frewa no sa jaka se ai na otu bi asem a untie na de mebeto video so anya de na ye ka bete ka ko ma ame coach en kwa asem na kwa ne kan so ajase yes obi ya tibu onum a ya na ya ubu ni pali yo ji sikare ya ndie on se utimi enkasa ye o se kofo djuma o se obi djuma na bu on ma be ko ye na ebitima bobi hwe no bi timi numa duro e ma tiri bobi ye ewi obi fie ye timi se obi edie ise o pese ogu obi djuma akonfo bi yo hwe ya kan wona o mu di ne kura e wo Ghana ase na ka konfo bi di ne kura pa obi sika frito na se okobosum via yemfa na sa sorry fi ekoto collection ye bo sika na so na sika na vini bia yira ana ye nua bia ankoye live worship e wo dum methodist obo mpa ye wi na sika ne ho obo go nya na nya Christopher ya todum ayirai kobosum fi wo to ko fa sika no ho a kozenso nanano de mu di ne kura aye se bi na kan wasi Ojakofo de so otua ka otua ni kakra ne mo anto de otua ka wo abo so de buko otua kum ba ko no kum preko eto otua ka bum onse ekwa me di fa su edjuma na wo ti wonum na ye frau asema bra be kan ye se ne kra se ne kra wo be kan ye frau na la to ye frau be kan se ni pa na jimi ana se frau na wo se na wo kan ti se obi oda oba so ne ho ba ya gaso u ya san de u se a hu ji ka sai wu ne da je u ya nam u ya tamba za pa u ya tumia pa chai hiyo ha tumi ndonyame da sana kwa ko be so tumia wo si ensuo obe toa hwan wa bia mga se ala to so o man so me hwen o to problem na say no so tumia pa ujimi ade to wonu na wudi omum to wati ado wonu na didi kwa se to promo obekọ sana kwa ba adam ku bi free akofo mo obekọ na Ewiase no efutuo na yi wonu wodi nyasa kwan wodi bu ngofoma nyasa kwan wodi bu ngofoma ana bo pogu ni pani mu ase ese bakọ no bi wonu ma so bi ti ade mo TV sukura na ebi ana de kure but enam se wo azanti no obeka se ga no kure abuwa ne be chiwawie wo de to su bi o pa so woni ana ho so won we say akwase we so waju sikadi oba na bi waju sikadi we won hunya sa me fa za juice aka se ma he sikaro o pa akoso e ba fom ebi gura na odeka wala ko fia kan wala ko fia o ko so nya no hwe ye ne bebi areho sana akonfo bi won kan kwasebro
awon fuma choma abedi na chi woju sika ye na uko na ami abu na na efre ba ko adu ka je se oni jimi ni we ma je sika ka de jan frimila ne so kwase bi ba na mi ni sika nko osi kwase bi ba wakusu bi ba ma je sika de akọ o masa frimila ne so se me bua no fuma to fo be go anum uko masa pu jimi enam se pebu onum a ne ho meti enye wono ekomo gye no owa mane ebi ni sika bi ahye obeto ofiri mu kwa befa so ana ka asem de ekire no ana ebi asabio mesemika president bi ko tra honum ana owi jami no ana twaba wo ene kre efa ebesi ana adaka no wo tutokro ana wabu o bebu onum na akata ho etu ni se bi asem aka eye ne kre ebi na eye ne kre na ni biafra ka ti ase mama two I send me 100 Ghana series na me send 2000 Ghana series on biafra ko ti ase dan ma loto no ma na me de ma wo na ebedi utwa loto no ma utwa 2 director 5 million no udi 1 billion me na se pi on dey ko ti ase obi me that we send 50 series 10 million 50 cities man mobile money 03208584 ni nuane tin nchen sei nti oya na obi afa na afre apeke hello wo say send them na me send 100 oya kakra okasa krabia je wa send 100 je send 10 million for mano send 20 million asa we na man 40 ho hwe wa kofi ma meta hwe etu fu ba je ya na ebika se adentira radio station ne TV station omo ya aba enkoche omo yenim ra bia betwi da chi nipa no tinam se ansie fo na se yesa adwuma ri nyina enne pani bi lawyer bi online ama education was ade no utimi kwese ko chi nipa aye police betima ka se wo ka che nipa ne se we police betima chi wa o cha betima da bo se wo ka che nipa ne se for 1 city bi ama 2 cities ya nege se ekwan fa so di da nipa ne ji ni sika fi no uti fa so de chi e bo cha international power praise chapel aye prophet Kingsley Finance na mdu adre na power no ano aye den papa enya se geto akra na ni nyina se osimi misa akosa bi koso osimi misa on se huhumu how bi edaw so na wabusua no me eda awonto atoaso so amna bepiem ana se obi na abodua se ne tie bia anu ye eho ni nyina se huhumu awade na etete wo bobode so behia prophet Kingsley Jamfi power man na onyankopon nam no so ebebo apai ni nyina efri wakwankyere ho ne se do the bible no kwafo na edidwuma wo bisa bible no etiasem na wayi ano ediamon eno boa no emanhwemu a woye no owie no basahare so na waboa ma hana ho so no waturu nyina edi efri so prophet Kingsley Jamfi woye adwuma gosiada ukuada na efiada na nyame po kira ukuada counseling bomode to do be kire mu ho na hintasem edadie na hawdi nyina koda na konuari nyina atumi ebubu o mamponten o government hospital na chiwa prophet Kingsley Jamfi simen fare number si enche kwa na abdecho wia se eya wuwo na asufie huhumu awade huhumu yare awo ho nsem sabe spiritual attacks na kekaka ho frene nini ho komo anasa ha o mantu amodi nyina frene 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 949 087 0556 949 087 and 0243 999 796 0243 999 796 or the oil any cream any soap abedwaso na oba instead of security point a obenya bi enkran so new press station agauli ho obenya bi techiman bra Thomas otompabo ha GCB bank no echiri ho a you can so lady obema bi 0795 1977855 0795 1977855
55 mamponte so oba ya so fie ho a ene so achaka na pa obenya mo pa Kennedy Gate Satellite wey eye new year achade promo yegusua promo ni nya so do di bechirim ho na aba ho ase TV atikotrei ene atikopo no yedidi atematwam oba so no obi unyo obi di atema se DJ Don Richard wey se odi afidie ne to na tiko so aka be se na tiko wapa etu ne nya to kwa watiko tenten se TV dada de bito okunu chese enya atebidie keto ni nya se Kennedy so be me atwam betwani nyem na ne obi atwam kwa yemfa so atwam ni se what TV atikotratra ba wasatete bo no so say 32 inches no 590 549 and now 40 inches 899 43 inches 999 I say group telephone number sana 50 inches no so 1699 misro what the near papa ba we KVS high quality what abedwa so sana and CCTV cameras laptops air conditioners deep freezers microwaves brand new and near man ko anodeba odifu pa ne magiaba ne wankasa betuma yusu anase na odebe kolikoli na wanya kakra ede ato ubotomu Bomari se oduani be kire Kennedy Gate na empania kansa bo controversy wo se ne suman ene nani oduani kire mu a na abehu se nipa etwagu eho we aban adwuma ni a government worker na wakatu fa controller general department abomodin so no be kwa akotrantin ye no be nhye ebi abosume bi abeto 1 cedi ebetru na kakra bi no na ese nsu ayeso kokokoro na wanya japade mebri Kennedy wengu no first floor family brother building stores number 21 and 22 Patasi Subengu Adom House Patasi Main Street Yebe Police the Fre 0244 385 128 0244 385 128 and 0207 653031 0207 653031 na nene dinkomo we a balm of Gilead na masa opani edi no bia ba nanu fiada obeche bi ma ye nyina na media mani achi ba ko ho mese wa ye be ko work nyame pa Saturday woni ampese wa koma be o ya na benya koma ya de a ko ho aduro bi o de pe de da ho ne apai mu na minim so de pe aba na ye ya enya nworo nya hwe na wo te pe aba de nkakakra onu mo wa koma etimi ye adwuma kama wakoma mpona echiwa ekofem enu bi no amambie enu asa amambidie ni bi enu so enya sanketo adwuma ebono anu oten papa we okuni bia oya adwuma okonfo no che aban aya asabia o encouraged department na papa wabe pa Dr. Idmonata sabe tumi ene abaso body owo ene degrees ya owo no enya sanketo akra wo machines papa o be we yare no machine o no kana ha sabe ayasa bia no a eobi na ode aduane ene sayare ode aduane ene sayare mso bomoden na ko na oyare aye kwan krobi etisa brebom saamu yare sabia wo ho nsem diabetes koko hypertension stroke cancer ne keka hono onfa aduane ensa yare o scan or lab sana ultrasound machines ahodo o ka obehwe ni paduanum sana physiotherapy gym ho ene sam massage ne nyina sem fidie no egu ho pa ya adwuma juada kopim juada na juada kopim fiada na ye hyase no so bo pai mu 7:30 ni apon 5 p.m. sara na weekends no so 7:30 na yapon 3 o'clock bomar so do ni bekiremu ye wa ija ya ija hotel junction the cabin ye wo MTN office no akiri ho a ana sa ode se enkwanta yirawo na ani subidie bibriu na hu ba bia mfa frɛ 0240 51 2171 0240 512171 and 0244 632533 0244 632533 Dr. Edmond Atasemen Kanjo se wa ma wadru ansa yare a wa ma aduane anya wadura obahwie aduro se aduane enam ka se papa bi woti na duro honum kentema onu wia no akiezu yo mame no akoda sa na apa wo de yero ho ko na ko je duro wonu papa no wabiye na ante a eye kura se oba na asa bi ho wa no afro no bi se ho ti se ne ma ne ha no ekose papa no wabiye pa nyadio wo ye dwa to afo aye dwa to awa
malaria nim gu ase yen hye nyadua enke laasia nenne no odi nyadua ba nya min hye na sefo nyina efse nyadua eye pampam twrebo a ye dwane ekotoa no da biada wo chi ye free malaria nsem mu amudim dwa atoa akoto nyadua nsem no aka je nyadua gie nyadua he ba Mr. gie no malaria free mo so na yi owuo enyina free so visa malaria kum ni pamposi yare bia o wiase etire nyadua he ba center ba Ebinom malaria so onu ato anase oni pedua na eboko masa emo ayo bete wase kotumra kaja uroko heba wholesale bia benya dodo no atu na mpani se sabi uwo sika ana wa japade a woncha aban ne se tifre ni ankasa na tododo no 0558 56 5890 0558 56 5890 and 0270 417669 0270 417669 udumi kofi asia fabulous ubeya bi oho ena na osebo atin wonso amango ase oho kwa benya bi oho nyadua say ya malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669 say the Ghana for Nangasa Tiasia say about the battery company or multimedia omweni action the swa and 1xbet.com and 1xbet.com now wouldn't be so we will be our energy options baby and I say open out akesie and I say ya be say we talk insurance am I will bet no and the Coca boys no 1xbet na je 200%. Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst we keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibility. My name is Alaji Sani. Love FM Fitness Walk 2020, 1st February. Come and let's walk for health. Hello, Kumasi. Barclays is now changing to Absa. Coco. Come in red to support Absa in this fitness walk. I'm throwing a challenge to Mr. Isaac Ousu of Isaac Books. My name is Ken Akapo of Premier Banking Manager. My name is Ebenezer Lati, KPSC Proceed Branch Manager. Yeshia, Nayan Anthony. Walk. Absa walk. Red Love FM. Walk. 1st February. Walk. Kumasi City Mall. Walk. Absa is coming. Let's meet. Walk and have fun. Absa, We are brave. Absa, We are passionate. Absa, We are ready. Absa, Bringing possibilities to life. Walk. Absa walk. Red Love FM. 1st February. Kumasi City Mall. Walk. Absa is coming. Let's meet. Walk and have fun. Absa. We are. Pekwa befa so a obefiri mu bibi to wa Nhyira FM. wose di pa bi agim
sɛ ho kyerɛ wo na sɛ wopɛ sɛ wofiri mu a asa asɛm ato wɔ no wopɛ sɛ wofiri mu ɛberɛ nan ɛti sɛ bio meka sɛ obi ka sɛ di agya na akora wobɛti sɛ sɛ wopɛ sɛ wo ho tɔw sɛ woyɛfiri yɛ ɔyɛ na wopɛ sɛ wofiri mu a ɛma ɔduru bi abɛnom ama wafiri nti ɛnyɛ ne pɛ ne ɛyi na ma nde kɔɔ yɛtɔ so biom yɛ nipa ne ɛfrɛ no ɔyɛ kɔmfo anaasɛ hwan sɛ hwan TV ni nyama bi a mo hwɛ ne duru baabi a mo mani so na hɔ nipa mo fɛn ti wajimi so yɛ kɔnfo adwo yɛ kɔnfo ansa deɛ wajimi ɛyɛ de nipa na frɛw tie asɛm na wo ka kyerɛkyerɛ mu adekora ti ama nipa no sɛ baayɛ ne frɛw a na de ato on ata wo ka kana afɛfra wɔn fa wajimi adwuma na wɔyɛ no anya papa nti no wɔyɛ kwasiadeɛ wɔn na nam so meyɛ gu nipa bi anim aseɛ Nhyira FM ɛnam so meyɛ gu nipa anim aseɛ Yesu Kristo so aforo me du mienu na ba kuma no wɔnyɛ ya frɛw nipa no kasa asɛm nipa ne kan ɛyɛ no korɛ ana ɛnyɛ no korɛ ebi na wɔn kyerɛkyerɛ mu ebi wɔn akwankyerɛ pɛtɛ kosua ansa na bɛnya na wabrɛ so be frudua obi frudua kɔ so nte go mu kura na kɔkɔ wu a ɔbɛkɔ nyina na kwa bi kɔkɔ fa bi wɔ asokwa itache yiwo mu a edum kana kɔkɔ wu hye soro no o hwɛ sa power yi pa kwa tibi fa so tibi kɔ wura hɔ no ma oku obi nkɔkɔ fa to kɔ hye okɔ wu hɔ. Hello, nana nyankwa. Hello. Na pom ti say. Boko. Esia fam ne asa afrewei. Nana. Me ba cho gina so me ani nkomo. O bre a betimi ne adi nkomo. Devio. Adenti. My busy. Why busy wo he? Chere nsem no mu na obi twa ntorato so ye gina wachi se ne nipa na kan nya no kre. Why busy say? Okay. Nana nyankwa. Okay. Ay nyankwa. Hello. Ana kwa na ya azansa. So who ye Jimini? So who said dia watie? Yes. Who ye Jimini? So obi di masem abrewa. Frame enti na wudi asem no two radio station say who frame ya na me nya de. Who ye Jimini wate? Nhyira FM. So what asam ka chama o because what Jimmy does of because what dike oh kafra yedem adensa nwacham se o obi an ho ba no otimi nkasa yi afia ka se we ya zan de ho ana we Jimmy ana se timi aba asase mo fra no asoma no waka o wo sikasa Ewiase ne omu na ma ye boni pa bi timpone ona me boni pa bi timpone wotie wajimi papa meme se wajimi papa woni mi yansa ajuma no waya no wonsuo mu ye enam so me kunkofo bi na se ye kese etiemfo bi ebi na bi je no kwe because of wo je mu asebe chimi se ma wudi nti ye ga ni sankrofo bi ya boa eh jamanso ke yeso de watimi ka watimi cause hwe ebu onum a no oyi adwuma pa obi ebo ni bibi oyese na odi unam kwa bi so bre abetimi ni adi ngomo Devio. Adenti. Why busy wo he chere nsem mu na obi twa ntorato so ye gina wachi se ne nipa na kan nya no kre why busy say Okay. Nana nyankwa. Okay. Ay nyankwa. Hello. Ana kwa na ya azansa. So who ye Jimini? So who said dia watie? Yes. Who ye Jimini? So obi di masem abrewa. Frame enti na wudi asem no two radio station say
sɛ wo frɛ me a na menya de woyɛ gyimini wate Nhyira FM. Nana Nyankwa ɛna mote ne nka nti wa Nana Nyankwa ɛpɛ hɔ ɛnya nkwa na wɔpɛ wuo yɛkwa homa so hello Kofi Madwe Mustafa Kofi Abraham bepɔ ase na akasa free Kofi Medase Kofi Nana Nyankwa ne wagu ne ho ne mu ase na sɛ bi buru wae kana ma ya afa kosua wabɔgu ne num prɛkɔprɛ Kofi ene de koso papa no me fa be ma no Kofi ahokyɛ kan wa na nkofu epa beteti nsɛm a ɛka kyerɛ wo no Kofi sɛ nyame anyina wachi na nyonyam som ni a wobɛkɔ amebu kwase a Kofi de misa beto manim no deɛ we kwa sɛ wode bɔ no kɔkɔ na so pɛ sɛ be buru sɛ wode ka ga sɛ wotai konfo yachi na nso ni na mu wan pere ante aseɛ no wankasa deɛ Kofi yɛde babɔ ta wachi wate ebi ani hɔ Kofi me da se pa Musa fa jami nhyira hello Kofi owo gwagu abim so number 1 eti wa you Nana Nyankwa anyumre die wa mema di no ho ya papa Kofi radio station bi okuma se ade tiya no me ayi akonfo nkoa ne o ma o mi do me loto nkoa no mdo mba radio station wo nya de number ne ma na utwa na ani ade tia wo de Fred be 100 times obedum ne phone no kopem be na watch no ada ade be tia na saba radio no so na na obesa abai azan ade ni sampo sa na ekoso no na minim sɛ nya de ambam na so ya mo frɛ no ampa mo mfa so lokuntu ano no honom na saa nsɛm na wodi no waje obi sika 35 million ade ne saa azan no Kofi nyame no mo adi ye dance pa hello udi ni baby akasa free Kofi pa cho obofo ni me kasa free obofo double prime hello obofo atiefo ajikum hello hello udi ni baby akasa free abua ya fro say from Malam Zakari etio ka konfo na mo fra no odidi watam no mesama pamunja no kura kina montoa no ho no mo odi nkwose sampa konfo no binim wo ho no ma sebi ebinim di nkwase sama anya sanketua boso wa bu ni pese ya no wo sat no ho no ma odi ni pasam ebisu wa isa ta no no so tie onye papa adujama ta no no so tie no so oba konfo ba bisu wo ho no mo sa no no so jimijim wo ho no mo on de na sam nyama we de anto de na ba so na sam baba yo ya tin komjeni wa jimi papa kafra nyankopon njira pa yenta wa chinti ya UF so hello oba gobi Minia. Hello, are you everything? Send you croro, sabi, Paris Sabio, Sa Aquada, or Fasaka, Sekentia, no one in someone who was what they didn't woo. Oh, yeah, already at a walk with you. I read a walk with him, but it was it to Bob Roman. Obagofi, Achumago, and Medua Bedroom, Obedi Ama, Mr. Yamanka, Asafredu, Yankwa. Let us say Obagofi, Yamian, no Quachimini. A Dubra, Ghana, or say Yami and Itaho. Me Pentimaniam, who may Pentimaniam Hano. And a monk of way and Namukana City Kwabisu, Agency amount for no. Obagofina, Ufran on Nasa, one Dakra, at a quarter, what in a Nemina. Sa note nya se bia enene da di kan ya friend free na otwe miense bi o frɛ no a na ode phone na to ho o kasa on fiu ne kasa nya sa unse obi asabsabe opu obi abu no wo ye ne hu nya sa ne wo ba no onye wakaw no ba bo fo so ka so ya na na de ene na me mu atia o te se wi ase na se wo ya branching so ye abesiriwo so ye akokro ya me betu ya ne kan san wo me da se ya da se pa Asafredu amankwa o kafra hello ala ya wuzi papa Nshabu shop nyina kai ene bayire kai the show life for power street to share papa me da se ni huwa ni mpa wa fe ofi na no se wo ye jibi foro wonu wa ya de ba wonu wa ya taba mimi so ya taba
What is who tears and to make book for near car? Who catch our family or teaching for? Who didn't want to die? I catch it. What do I do for? What did you mean? What did you mean? What did you mean? So say, what is what put it to our problem? What book for others? And we are what is who are free or people free. Coffee, Musaman, I know too. Mama, you know, of full that time. Namusia money now. What would Toman confirm every year? Of what you have to do. This is a more follow. Yeah, we're all cut out. What we know, guys, or driver, but Shabby, who did you config matter? Papa, the blade. Now you config man, no, any part. But full that time. Coffee, I didn't have any argument. Mekai, Papa, Nyame mo abutrewa. Hello. 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 Hello, Bokovigima. Yadro, udini baby akasa free, me de she. Ya wa kunya danzi bokuru ato. Yo, mi na enkwai. Ghana for mlantie pa dipa arohu. Uko 35 million, umpin fa nyaduma. Udi ko pesika foforo. Dabi o wayare amana so onte kasa. Ena oso obeboara na te kasa. Wa fa ko pesika oyare. Ene konforo. Dabi obeda no, enye sese. Mini say krona otimo no ye bedi kaide na semasi ohene ote krono emu eso na no kanu atibi anka na afedi abafikesiem Kubigma mese mo koche konfone mra no no mra mani mepataw no hu se me mama na e kataro ejije ni febu ho ni mo bia na obije wo ya akwa konfone ho wo ye fun papa me dama se mo ni nyame nyaduma ya dance pa afrefo amon freni nyina ma hu se yawo ehye bebremu comments a eba eni ade no yawo ehye mumu sabe mpreduasa empanise obia nim suban ekoso e wa anafo etu nyako da anafo am so papa bibi je ohwinim opa sa wade je ohwinim se ne wawuo no a enye se tande ofa no kwa cause oni akro chemu straight to yonum eti ya nim se radio adwuma e yatem didie eti konforo didi atem nya hwe ye de ye ne fom so ache no nemum kwan a ye befa so a ye nua sika e beje ama no no eno ene ehia ye ba isia. Hello, na nyankwa. Hello. Na pom ti say. Boko. Isia fam ne asa frewe. Nana. Me ba cho jina so me ni nkomo o bre a betimi ne adi nkomo. Radio. Adenti. Why busy wa he chere nsem mu na obi twa ntroto so ye gina wachi se de nipa na kan nya no kre why busy say na na yanka yanka na na ya sa so we are Jimini tu am say de watie yes we are Jimini so we be the masem abrewa frame enti na wudi asem no two radio station so who frame ya na nya de we are Jimini wate Nhyira FM. Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. Megambra, the Municipal Chief Executive for Oforiko Municipal Assembly. The Assembly is a proud partner to the Love FM AFSA walk scheduled for 1st February 2020. This walk is very, very important and necessary because during the Christmas season, we ate a lot, drank a lot, chew a lot of fat into the system. And for that matter, we need to walk and burn some of the calories. I am coming and I want everybody to join this exercise. I am also inviting everybody within the Kumasi. No, Kumasi Backless is now changing to APSA. Come in red to support APSA in this fitness walk. I'm throwing a challenge to Mr. Isaac Ousu of Isaac Books. My name is Kanakapo of Premier Banking Manager. My name is Ebenezer Lati, KPSC Proceed Branch Manager. Nhyira Nante. Hello, Kumasi Backless is now changing to APSA.
coming ready to support ABSA in this fitness work. I'm throwing a challenge to Mr. Isaac Owusu of Isaac Books. My name is Ken Akapo of Premier Banking Manager. My name is Ebenezer Lati, KPSC Proceed Branch Manager. Nhyira Nante. Hello, Kumasi Backless. Abiwa news na mitie. Asem Abiwa news. Abiwa news na mitie. Asem wo ho. Me se me dia asem nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso. Hey! Adai, eya Abiwa ha. Soko. Abiwa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye me reda bia ebra dumienu abob. Ede kopim se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani jina me ba ne ho eta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no. Ebi so asere. Na obema wo stars ahodo de bi. She? Bajai. Sa stars the day pa na no de ma what him says. What dia mo wa feel pa. This is me kuntuno. Abi Soko. Your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Ebramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada Anopebia Ebono Nsia Pausima Edriana Ekosi Nonsoa Yatuni di Premier Sports Sanso ene Ewia Yetnasi Biem Anopa Nonkono Ebo Pausima Edriana Ekosi Ewia Dumienu anoso Yatuni di Power Sports na fe Nomiensa Ekosi no 9 enoso Yatuni di Playoff na Yede Memeda de nso ede asomo so don hwemiensa ena Memeda bia yetnasi free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumadie ho chiame nsam no de nyina ne yabo no ayede eba ejumadi me de bright kan kambodu kwabena open afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football and the bigger interest and say born here bebo Christian Edu say what is on the premise in also just the boss question that is on kobi. Yes, amana nsem no eba na Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and na Najman Pomodia said the bia o misses our program way na the global show. My name is Alaji Sani. Love FM Fitness Walk 2020, 1st February. Come and let's walk for health. Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst we keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities. Your friend me Ernest Afayam. Dodo na friend me Chairman Afayam. Nhyira constituency NDC Chairman. Nyame ya aduma on the 1st of February 2020. Kumasi City Mall. Ye ina ye kwa kojone Love FM Fitness Walk. Na yakwa kwa tinetine yempo meni Nhyira fo ina ye bebo dompem. Ni abehye ho ma. Mumbeka ye ho ni enante ni apomu nya den. Ni ntimi fan face 2020 no. A year of strong and fitness people. But that's it.
it is sabio because the agent crowd beating says a better to. So you're free or ya, not so free more. A more do benum, I'm free. And yen pet near ye. Namandoko. The tosubium ye. Depending friend or confound and answer when you say when you. TV in your maybe a motion, do baby. Woman is now. Depot of friends, what Jimmy? What Jimmy? So I confound. I do a conference a day. What Jimmy? What Jimmy? I didn't depend on Frew. Tia, as I'm no worker, said some at the great tea money panel, say by near Frewa. Nadia two on at a work can I feel from what do you mean? I do not know why I never painting why you pass a dear. When an to make your good baby anymore here. Nhyira FM. And not to make good penny here. Yes, Chris, yourself from your doom. Never come on one yet. Your flow. Nipa no kasa asema nipa ne kan aye no kre ananye no kre ebi na wancheche mu ebi wona kwankyere peto kosua ansana benya na wabre so be frudua obi frudua koso ntego mu kra na kwakuwa obekọ nyina na kwa bi kokofa bi ho asokwa itaje yiwono mu a edum kana kokowuhye soro no Usha sa power we pa kwa tibi fa so tibi ko wura ho no ma okuwu obi ngwa kofa to ko se okuwu ho. Hello, nana nyankwa. Hello. Na pom ti say. Boko. Esia fam ne asa afrewe. Nana. Me ba cho jina so me ani nkomo o bre a betimi ne adi nkomo. Devio. Adenti. My busy. Why busy wa he chere nsem mu na obi twa ntrato so ye gina wachi se ne nipa na kan nya no kure why busy say okay nana nyanka okay ay nyanka hello ana kwa na ya asasa so who ye Jimini so am say do wate yes Uye Jimini, so we be the Masem Abrewa. Frame NT, now would you have some two radio stations, sir? So, frame ya, Uye Jimini, what it? Nhyira FM. So, I don't get some. Because what Jimmy does of because what did you? Oh, Kafra. Adesa mwacha se obi an ho ba no otimi nkasa yi afeka se we azan de kwani ana we Jimmy ana se timi aba asase mu frɛ no asoma no waka o sikasa Ewiase ne omu na ma ye boni pa bi timpone ona me boni pa bi timpone wotie wa Jimmy papa me say what you papa what do you answer you know why you won sure mu ye and na so me kunko tina otia me wo fa se minu aba mo akwaba ya eja pacho din say pacho me de kwe usu a akwa usu a what din fie say pacho me din fie 23 years pacho ni 2 years what for teacher won chen ho Dienu miensa 23 years bacha and wadi bacha enti wadi bro nya makoma ko say bebre mitimi nkan afi bi edi bro nya say afi bi edi bro nya say baako ena wadi mfia dienu miensa enti wadi bro nya makoma ko say Dienu miensa why ade watwa wa exams no pass adie nesia anwumre watoa ewa hai etiefo mpamchew momantie e ofasi ne nsem a odinam yie ewiase sabe akwa bi na adwere nye ewo mikrom na no ta kan sembi na
menyini ye na mu se sa asem na no woka no sabe na adwene nyenti na yehu se asem na woka no eya asempa o se wiase ompe enkwase asem a wo de ompe enkwase asem a wo de de anya de abekọ ko biso bi de no aka kwase asem a kirewo na ye nua bai ekotena obi nchen na wiase obi nchen etrana say ne maame kra yankodi nkotie ozu a ayi na everybody na mi fra kra ne bai okay ade na esi awde ato ayi na mi teme papa nchen one na ere na wo nkran wono na da mi ko school me kwani e makwan ya na maba fie na akwama we ma ana me ma me step mother no ka se okọ nhyiamu na ye kwa asori wo gidi ntina gidi fo okọ nhyiamu na okọ obi okọ baaye da minima se mo ne papa kan me wa no pa bi ye da so na papa se men sisa me ne ma na ogya miska egu o men sam ne ma nkom ma me wo ana mi bisa anse da menti asie de enti ase men sisa me ne ma nkom ma me na wa fra me ma me abusa ne se udi mi sika ma ba na o se ma me musa ne sa asem no na men sisa me ne ma na me nko o kwa adwuma oba na se me ofio wa ye besi ni enti da me ko susu mo kire me madama if school ba me kono wo koye mpaboa enti me ko susu mo kire na madam say you ene obeko na adwuma mu no akobusa ndi enti a okasa okoye na okache me madam ne say na ere so okọ nhyiamu baaye no nhyiamu na ase no sofo na anka oba efie na sofo ne frɛ ne kache ne say mimi ye bayifo akola bi wo fie o ye bayifo na oba say obesei obegu ya wale no asei wadwuma nti empam no mfifi o nti no na papa agina so a ode ye niema bebre tina me nti ase madam le kache me na msi madam nye bayifo nti bebe ampo bi amfa me nko asem ye bayifo a me poje nti bebe ampo bi amfa me nko ana me papa kasa ya ema me kache ne se ode ommo amna yen kopa na che na se ma ye bibia na hana onfa nchemi ekoka che me papa na mbapa si do ogina na ogina wontie nti me sisa me nyama na me free onko nti sai madam no ampa me mama nko a obetwitwa ne sekan nti obetrete me madam no be 3 times ana chese da me na ma wontin ni mo bia me ni babia meko nti madam no so sha de ekoya osisi yantu ni pantwene ontimi nso nya me ma me nko babia nti no odi me meda ne nchen one me ma me be kasa na aseme owu bia waka che no nti o wa na ofre me ma me ka che nse se ni si na esi na papa no se se ma free krom wono ma obetwitwa me sekan ana so obetwitwa ono no so sekan nti won pam ye na yenko on pam me na me nko na o sire me ma me ana ma me ese ne memla na de owu bia no na da ti enunti na ede ba no na oye beifo na me nya beifo omo kwa asole ade bia me de omachi na eko kwa asole wo gidi wo circle ebo won so aye kono alaju se me ye beifo anka gidifo ebe ka se bia me ye beifo de bia omo kwa asole am no mo na eko okọ nhyiamu baaye no si sofu bi na efre no ka che no se na wonyini se bia ai baye no oko leave ana pension ada bi o menya bayifo me dana me bom pa ya amada ntunko ba bia sa na bayifo mutu dem ti an se je bayifo mutu no mkoy mutu no mako ni bebe omko camp se esi be bi de camp no mako ede amako yo mu meeting ora ko junjun Ghana ho
Oh, sir. Eti o papa no ono maame wo say na maame wo me nko a ena akofra one ba ko so wo say yenu ena ska kakra papa de behwe wo ho yawo eti ne epe hekwa bi do afa bacho wo kotra ho na che kakra me na 2 years o wo ho bacho wari obi bacho debi onyo obi a debi ena akọ so papa na dwuma asai na debi a akọ adwuma me hu se na adwuma asai ena akọ ho no sebe papa ne maame ne ta akoko ana maybe meti se na omoku no ka che me papa ne ka che maame ne se ne ba ne mti se won pam me ana no se won de won ka se won pam me eno ane didi mu enuanom mema ye bro poison kakra isuro nti du ba bi asabe mu bigimi fisa wo no ba te no ba no decide se pam oba na wa de se won pam no a ade be kina wa pam ho ukotra ma twitem se ana wani eredeze mega za wonim ne patosu na nya kono se meti mi se mi wu a mi funu na su be wase enti ewiase eya sebo obe kra na ye ofa se otie ne hu ofesere ne mapi ye ka hu fa ne hu ofesere nti wo hunu we na ne ye mo ahye no eto obe heda ne so fo bia kwa lie yeso aba me mom de mani je wo so maame ohim tabu chiechi na wo no awai ene mo awe kura no maame ntra na me sure boss o papa no hu obekọ asaba abepa ochew e obrebia edi anim ma bibia hawo sabe wo de so papa se bo ya baifo eti be yo pam ni free nkran no obekuma se na ne be yetua ja no be yetimi ko abrochire wode papa ne bre ebi board fortune board for board na atwa no won timi de alupre ko nkolar ba ha omka ba kokro ba na nsia de was spirit was wo mugina so sa do my spirit wo bet spirit na do mo sin obu ko nya no mo to nyum ba yum ya rehosem etiefo senka me obi abetemia ka unya ponche ana na mayen akoko tibi mayen ba nipa enfa bi nko se true sem se adama kai bra ne yen kwala so ko obi tem ko TV a producer so ko obi tem ko TV a etabon dem ho a sabe nipa kwa hwehwe ato o no de ahewa afra bonte ba ya akoko bo so ko de mo huntahwa azubi kura na ye efie hofo no ana taa o ma de after the best wa bontene areho aya de se TV abu ye peso asa na nya TV hwe no ebi ya de battery na ye black and white this all kwa chiri musu nko kan na ma ho ata kobo demo ye be pamu nyina mo huntahwa mo fa mo serango mu twamo ana tabon ebise aso me kakra no ebia eda wura ma na ata enso bende sa pepepe na tie so obi no obi batie ho enye nipa nyina na te sa na binso te sa asema me kan si kro bi me kan mo etie me se fiofo bi etia ombekai papa bi ene oba foforo bate se ne mo faasi etran ne kodru ba bi se akora no wo aduane a ne ma me hwe fam de no asesa ne agu fam no de agu wadrom no awo enkwai no owia no ahohoro ase no ene nkase no de agu boy so boy mia nani ne papa nso nkasa oyedi boy ni mia nani trem ne fi ono mo tie no a uma ba ko ho etia no atwa duane he boy ne dem smart boy no ko wiase masa odidi aprako kura ma fi se wa ni ntem ne be soru mu asem oba
Kase Nyankopon mo nya ma me na no man maduan pedi na boy still aro ye feche wo mu. Me total de sapo e ma akura no e ma no de owie ye so obegira o man ho awa na ordinary tal na be pa no ho. Tawo de sapo ni nyina ye ji. Tese onye nipa. Kiri na akura eno ade ho kotu bonsum. Ohoroka moyen bunsu kakra. Oh, abrebiachi yetias waran for lending. Na oba be yiaye mane ye fe. Oba e o sika dan kem papa bi akoya fine. Ni ma bi hunu me ba no. Me na tete no me na tia akora hwe abahwe no. Kora brama bre no ho. Wa Johnson na mi. Wo yete me bay. Yeah! Me bani. Na boy so de se die hia ne maame na bra wo be koro se wa sesen every poro no odu obi asika hye mu to oba akwa no so je chema fiofo nyina na maame se akabde se de ogra obetimadi untimi ndi sifa ho abonte na tian wona kro no ka preba ewiase ne wudua no no ada atwa somna maame no somye wagina katua simple ewiase nko ba bia o wagina katua obi ofi obi ahu so we dipa boni afi no start o to asem so ati obi na obi awura ne dem ai wa to asofa ade ayiya no afi na adana akasakasa obra pa ne boy o kaka trimatim se wadi mfom so ewiase nipa enye sebe bola ne apono nipa nya bola o Samene wante mafutu abrebe mo say nyawe wodi ejaru anya 23 years oba wani monyam kama ne ho ofe ne hwere tia sa me ban hira no so my way hwere sister be your friend me par me fele was me fele Mama Mabel was it some yours? I had a hand pa. Titi Binumo. Me hand force me ha. Naso nyame tiase. Me be fine. Chia when we have na be fine. We wo se ho kra enye yi. We ye rough se okotete ho. We nim se se besesan. Obi ehu aje so to. Na go boy that design na free yi no dey. We na esa. Jama so die pa e se ka hro se o mutu ka hro den bi ne mudu atia for ya fa bi anya se de abrabo na de o mountain of victory asafu na do way air revival baso jumadi no ye chance ejuada ye be kwa kowie kwasi ata kwasi bo of na de wayemi sisters we do one dance say be your kra gasa de kwasi bo afo ayemi etiefo na de jijira kwasi kra kwasi bo afo ayemi atwa twade Joshua dance let pete e baso ni nyina say ye kobubu Jericho afeso agu Jericho afeso ye betwi ni nyina agu wa bia na wo afeso no ensanwe wo afeso no awo wo afeso no yaware wo afeso no yesika wo afeso no dambo afeso bia ewo nipaduanum ewo nipaso a ejije ekone akodwini nyina agu ewo prophet Joshua Barnes ono ene head a pastor mountain of victory asafumu jumadi e be sha se no nkro no pa ni apon eduba donko 1 o'clock and maybe as 6 p.m. ni apon 8 p.m. bobo de say wo how satan achechire wo na yare kwankro atiate se wo so disappointment eye wan kasa wo aim chasa babia na bia enkugu di nko a abusua enome ene ne ekeka ho fori chirem e wa atwoma twede Joshua jaze ho ena djubadie ekoso nura ene ne djubadie echase na gidi pa ebeto aso kira ya wada efiada memeda kwasiada bomodin se odo ho ebewram bi ufra chichire ba benya babiada djubadie no yewia na wabu uketim na akokru ubetua fresh 0540 447 000 0540 447 000 and 0204 230 009 0204 230
009 we are Rocket Clinic Limited yen ene yakofa ven capsules VE ani juma ebona no de be mount mi so yo ba sabe wase won sema wo nyani nyani tubika be ma so pa wo ye ola o mprenya bibia ofere se wo kobie so dem ho ye ko hadwene mesra wadura ba pebinom we ye man memedru na mi yare ha wo be ma tumi so ye ho hyehye wo ojonso keteso se jonso kanu anka ho na ya dwonso agu be ma prostate no hawa be mu a onya bia anopa 9 awia mienu anwumre 9 424 obo anu sana pakum azu memedru be ma pebidum letimi wure nchen na nanse be ma mu emre sabe aisa sonsoro no we are na sintrase entumi enyo ena sade ozere nyagobo se bo no se gum kura masa o se piepia so de chemu na agire ho ese chewo odimi nko epani emu ozin ansa na timi timi so memunya den pakum ebuapa mi pomini o padudu atu a Rocket Clinic yo Alaba Kumasi ya ben abu station ya pani friends coast cafe ne dia no kran denta pantajazi KTV abrosem ne offer 0244 183230 0244 183230 and 0248 885040 0248 885040 na what pedodo net agbeve so na mdo do ni nyina so the mona cream and mona super ba agbeve fever agbeve tonic agbeve balm pebito kama mona so big cream no unya bia sabe honam kankan etu ase na etu krase na etu ensansa ase oba sabunya bi na odehye walala juo no mu a eboapa ma no bo adwuma yi mema ye peni ache sabe judge krakra so peni awo enti say ye mema enti basa no na kama pa emanwifu pebia bebo agbeve fever unya bia woni malaria to nkwanta pai ebebo yi malaria ahodo enyere furu so ama ho ato malaria no onuanom yare bia tetesa ebetu ase agbeve tonic eno edru ba ko etimi tu koko ase onom na sabe previous akwa janan na mucha ewumu a ebebo yi ni nyina furu ba ko afikira ne bra no eni aye tuma na se entumi zizi so moja ntumi ne ehurisa ne yi ana moja ntumi enye kokko bomodi so benya bi ebebo apa agbeve bam eno ne yedi twitwe yawo no wakwa afuma ba wakwa adwuma ba magazine fo wo se onya bi hye ho na oho ba bia ye bia twitwe na bohwim na yawo no eko udu ya so diabetes ne hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes koko prostate and also bema tumi nyine wa tinkatiko ama eye tipa ya so bin ene hawo anase stroke yebesa e dia mawo yare bi aka obi afa be dan wai aso ye ho sebe yemfa matra makwa na adwuma e onfidi ahodo general consultation koso medical lab or scan service fitu ene kwa fa so e kire e kwa be fa so didi ni nyina e ho ye adwuma 24/7 usika bia beba obi abanya druma me nkire ba bia e wo ye Kumasi ha eye adakoja achefo asai so ne kwamo ahimfie no chance no ene die nhwe e wo dwoso ene nkran kwatempo no so enkran se also tum last of frame 0550 677 681 0550 677 681 and 024 6595256 024 6595256 na only out you go 76 code deliver e papa ye de chia bomudi ye de bompae yakopon hom sane ni nyina se omega 3 wom and a vitamin A enso ebeboa na support immune system no watwene ebe adwuma yi wani so ebe clear et se Adum TV no ana Spiritus TV wa poso be yiri kama pa omazes no ebe kama na numpenso anya hoden ebebo ma honam anya hoden na trinwi ebefu pebina na obusu anyusu ebebo ampa amabia konkai ne twato cry Charistic Ventures Limited e no mienza na bedwa so Zahara Mixture Zahara G capsules and Zahara Man capsules Zahara Mixture no and Zahara G capsules no ye no bum entafo oba otenka wasinko ye yare wase be ma dunso anenso bi di akire oni pedua no mutase show emu pepe be oba sabe edru obra so a wote ya opa bra no entumi sisi susuye anafichi kono emo utim se hawo be ma so asabe udontwa no eye odwonso twa no utim se hawa bom prostate no unya bia ebebo apa na sane esi num no ni Zahara Mixture no obenom no eye anopa biensa anwumre miensa na Zahara
so Zahara G Mr. Abano Miensa anopa miensa enumre miensa na Zahara Mr. so anopa mienu enumre mienu pebinom na bebo papa bra wadidi awie na yenom sa dre Zahara man capsules so be medro numa edeja obebrema gira so pa na wabo adwuma te se konkoma agyan enye asanketo akra bomode so be ma benye bia no no anopa mienu na enumre enso emienu benye bia to heba and pharmacy anaka kacho bia frɛ 0246 348334 0246 348334 and 0245191807 0245191807 kwasi faka krebitu asuna fe yanko abusia de ani kyem ne akopiem wo Angels Dominion International Church also for dan ye friend no Prophet Joseph Mensah na or the Bible ana ye adwuma na Bible yi na bronifita e de free Israel said that titibrim na ye suafo no nam no ana Moses oni Israel fo no nam no na nyame enam kwa bi so kire won kwan momfa monko benku ana nifa na Bible ya Prophet Joseph Mensah e de aba Ghana hasi na wo de abo nipa mpempimpi na ade ede ne se wakofa oyi bi de aba o se bia be frɛ no wunya no nti oyi no de wo fie ho no mo a ene o kire firewe no ano no na chese wo hu de wo kwa do be fa so na Psalm 91 no eye obi a protection abaifo etete wo sunsun enema enkoyi se de se kono yatra wadwuma so yatra waware so yatra won kata se wo kontu o ma yedie wabusua yedie nyina yaka baabi ntunya protection we yin bi Psalm 91 na ebe yini nyina fro no obi a won so wodie no yeyi onim nkatani mu no papa no de fro na yedi bibia fam hodom nti baabi obi a bekọ ebeboa no nko du ebepamo uni favor e woni pa anim amanfo be hye obokwasi kina ko ade ebeboa oboa dan kra na befa nche unhu ni pan baabi a kope Psalm 23 na frɛ Prophet Joseph Mensah na on kyerɛw de faye na tie upebi ato wo ban share FM security checkpoint ye bi wa hase ana sa do ani kyim na wuduru enkran ya amasama Stadium Junction Jarvis na kumase no Prophet etnase ewo etimatim mase Bola Junction eno ya Dwada ene Ebenada na wuduru nkokɔ so Atrado Salvation Square no Kosia danko a na enkrade na amasama Stadium Junction Jarvis wonma no so Yawada ana afi memenda ope oyi no biata ubenche FM skill checkpoint bi wa Asaf Market ready heba one opportunity savings and loans edin hwe animu ana se udru Germany so a Frankfurt bisa Peter Osei Mensah ana se udru US Virginia Roxen aso ebi wo London Mitchem CR4 bisa lady ana London wa so Bali Street 94 Ghent bisa Isaac Yao Boaten anase of a boat ubetima frɛ Prophet say area o memia mistake London e hona Ghent ho wa Belgium but ye de Ghent na madabi eya nka ne sa no mosi atwon de udi agora o se Sane yenu ebi ano wa adwam ha Belgium unsa computer no o de bo bonso na e bonus obegira ho okurafo oteyi paso Mr Bonus Ajiman ne ma ne didi twei Alexander Bonus bonus udi computer na chebe how okay any odi Belgium Ghent ho so udru ha ubenya biato ubisa Mr Isaac Yawboatena na to for boat a ho so buso for Prophet was 0554 477959 0554 477959 and I say 0504 604122 0504 604122 na the Prophet Joseph Mensah atwetwe enkomo power specialist eba clinic omo na akofa edupadia ba ene se obi a wonya nam yade ana se blood pressure obowa typhoid hernia enkwi bi na etete wo hepatitis B any diabetes sexual weakness or bow atwasie what the herbal powder and the mixture de aba e boost immune system no mani pedua nya hoden ade bi eba na akwatia enu achi what the cough care herbal mixture
ɛno ɛyɛ ɛwɔ aduro tatahwe yɛ wunya bia ɛno nso so ebetu afiri hɔ koraa ma wɔn agyaye wɔde jirikaji ɛno yɛ mɛma duro bɛma wunya bia ɛno nso bɛboa papaapa ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛwɔ wunem wɔde adua yɛ amalame sentonic ɛde aba ɛne sɛ no nso wunya bia obi a mogya so awie anaa sɛ malaria kye wɔ no num bia na ejao na afa hodi abenipadua nimu omo fe Ewiase Jasper filling station one number no ye 0244 544 422 0244 544 422 na ono wo makasa Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Yeah bro, and it's a would any chair hono mo a ebusia asa kwasi o kasa no anu amfomfro abeka che nkrofo so yinyame ozu yinyame masa ozu nya computer contupa yeah contupa etiunya Franco Trading asia na call ma computers papa any mobile phones papa na accessories any nyina no obenya de free na so ye enkotobo onkwanchen na ansei ama okonso ya sa jojo ye hwe wani mukura na ayewde o hwe Franco Trading Enterprise edum Babu Bazaar building or be Jaba House edum ufu na akọ YFM edum hono ma woni Prudential Bank din hwe animu edum Melcom hwe animu edum Kufo Clinic hono ma anase Keu Morocco woni che MTN office hono no ehwa anwo mo woni pa ambato ade free nundu akosi no mi no wo chemo free t-shirt Franco 0245 31 69 69 0245 31 69 69 na woni Franco atwetwe nkomo ba heba clinic wasi tumi camera eba ne dompemo dwuma obeye ni nyina udompemo bu ana ho aka ato afaso ba bia ye ho dwuma eye ba heba clinic ya bona baso Simba Africa Business Excellence Awards ono ane de ball no 2019 ban dompemo dwuma wona sa dodo pa wona ya ade enso enti ban dompemo dwuma fakodan ba heba clinic enu achi se bia yade bi na ha what se dambo na abeso wo ba no so ana abusuanum hepatitis B, sexual weakness, stomach ulcer, stroke ne esoro ana se twere monko na ommo na ntumfi gonorrhea oyo ba na bema nunum ko ba heba clinic na ommo ma onupa na sa wo ha we nyina no entu emfa emfiri hono emfa emma o wa tonsu Monaco the BBC atonsu ago government hospital no na chi ana wo no ewo one number ne 0244 08 3482 0244 083482 na ne achemfo ba akasa achemfo ba wosinyare wanyina no ebedwane we your fitness walk eba so in share FM Live FM ye nante ne atretre yapom enti wona wo so mu na wabekan ho nyina driver for fitter for mason for carpenter for presenters soldiers please enyuma kwa hodo institutions wo mu nyina eba enti ya tuensa from sebra 1st February memene da ebe ya ana ye tu sana mo no ye nyina ye de continent na ye entretin yapom ebe hyase Kumasi City Mall na enwa no pa no nsia sharp ni nyina ye gira hono mo DHI College of Health and Education womo ekraimu say diploma programs ahodo odi 1 year ebeye ana say diploma in education womo ebebow na afi wotimi enya bi womo sebra o patasi o ben Dr. K Jesse ehono mo a Goy filling station na mo ensusu ekraimu o situmi kanabrai na mo ana sabri ameka se ban petrol ene diesel papa ubugu kemu a ense engine na ema engine ensusu enya dada ntem no eho na eso do ni che Maxima Junction eho no Magoy filling station na mo ebeboa ma ne nyina akoyi petrol papa fi Oxford Institute of Business and Journalism ban radio television as a print media ho dwuma yesan akire ni nyina ebi enu achi journalism and media studies hospitality na tourism ni nyina wo business studies and information technology omo o manfo tie usho machi kwan a wo mu kwada so hwema se Rolex building dan wemu ana fe twin yogo ewo dwaso ede yogurt papa akwada nom panyinum tunya bia esa bo ne pedua no ma hoden ebamu ntinto yogo bia kope twin yogo eno ene papa no ewo edwaso amansa nyina age ede atum eno no na ya bi ana make am for na ma osuo kwabre suje agona saman ya bodua oje ho ba bia enye wa brani bi enkwaye na ya bi si bra
esuo kwabra suje beboa usika se adwuma se krata asem ana enkoya esuo kwabra suje be so mu na waboa wo promote akra bra e be chi bia ma na de akofie akɔhye wo dem de opese odi e bia afa ye esuo kwabra suje no esuo owo aguna saman o ye bodu akɔ no ye nane emfama kwanwa akora aguna saman obafoka okewa na se Dr. Mensa ufri konongo ana e ba be si o edweso na ye bi se frɛ no ewo 0243 1345 35 0243 1345 35 WhatsApp no 0557 667 510 0557 667 510 now no one atwetwe enkommo bibia ebeye fine at the amount Gifas Health Company Limited Gifas Health Company Limited wo mo abafie hasesi am boss na doctor na wurefie odini nam Gifas mixture ewodwaso na wunya Gifas mixture ni bia gonorrhea ha wo syphilis obabu ohunu fe tsensa mampoma yo ho hyen tu bie so awerɛho nko a enkasen ebasa kope Gifas mixture o see Ote why say gonfo nyankwan ote so ubisa gojisi wunya Gifas mixture ebekase ama ye de afi na chese wankata so ani age be ma bie no mpede de ebasa na ani age na enu achi ebia yoba na niema vita bi firi wa hemfie ba entweye be ma bi so de boss wa kaja usisi ya awomma umensis emayi se de se ba Gifas mixture eye papa Gifas P capsules edosusu ewodwaso wunya mfie du nwotwe amanum bi sanse onum bia panyimfo kan bodmra ne se pem na kowadim be pem akowanim ye aye bema mu a upe bia to awoko pharmacy ne herbal shops bia be wa buso ana Kolinak ewo Ashtown Sewa Heba ewo Asante Bampon frɛ wɔn mo 0203 68 98 88 0203 68 98 88 Gifas mixture Papa, we are National Gospel Music Awards. I de Ebremo. We are go jumtunina to Yaminyum and one Casa Unya, nomination. I won't. When you been so I won't. Now, favorite artist, no, obedient could make your voting. So, intimate Shawada, but more the answer will vote to the amount of favorite artist. Over www.ngmagh.com. Now, what vote in the course of Aqua and day, 30th of January, into Uber vote to another vote. When I did Medi Abramo Global Aspect Recovery Limited, Womo Ekra Yemu, and I fe a Love FM, Nhyira FM, Womunina Esitumika Ebra, na Yina Yemfa Nijemum na Yen Jumedi Mania Day. Na Ti, one I also have it. Ebeni Alaska Star Enterprise wono anasabri ameka say wakwa kofa wallpapers papa e dia bedwaso designer ones kama de ukọ hotel nyumeku ahodo bia mafie bia mu wallpaper ukọ hu de fa na Alaska Star Enterprise wona aye nsa no ofe yi okofa bia free Germany Canada, Spain, US, France, Italy, Denmark, na fe Sweden to yema wa say fam ho ano no fe da bia na etse television stations, radio stations, hotels, institutions awodo mo nyina mo nko Alaska Star Enterprise na onye wallpaper de papa ni bi mo nkoto enfam free wono mo wo Kumasi ya Boss FM hwe edi mo ho ma wo pen Prudential Plaza no na number no 0554 114 878 0554 114 878 now no makasa Empo Travel and Advisory Consultancy was it to me Canberra e bana kontu abrabe hu ye ne enche de ekọ levels uko hefa Schengen visa anase US Germany UK bebia Israel ye ne do ko Dubai won obedi nkudi won National Gospel Music Awards wo na de won beko Dubai na wakọ ginani e wo hono no wasan ba na chi na bibia koso kama afi won e ka hu bi enso so ene Indostar face pack powder wo so e ka hu bi o se fa bi fo anim semadu kusimadu anim enumachi ohuru anim na aye basa no ni nyina e ba ba e clear e beto so fefefe na wanimu ai fa ko from cosmetic shop bia no a also pay Indostar face pack powder ASF cosmetic shop e wadum pampaso honso buso Sansac sewage osebra ni into forever manhole papa emfa man ni enye 1100 Ghana cedis per
Justice Kafiawi and I'll be to your Sansak sewage woman and a day professional manho ediaba utumawa eche na ense de biarada almost so ekra mu Dutch fashions almost so eche sefa open the papa the one so do any che one kumase designer ones ni nyina no bet papa shoes papa ntade papa ni nyina ho ne guo almost city mall ko hono na abehu omo ewo hono ye natural health clinic wo se wabodam ana etwere ana esoro ana se enam yade ensanom tramadol wi ensanom memasema na masem ni nyina obebo ama na gyan wo ma yade papa se akwasi wo ma ti o se emasem ni memasem wow ye memasem ana wa emasem obebo krofo ho djuma yo ewura ni nyankopon ni ma mi nu aboso nyina ni pa nye bo ma brabu mu enti ye natural health clinic na me na wo sere mrofo se de agum so san oze wo sere mrofo se de agum so oh there be say that's the answer de some mrofo se de o mo tire say me dachi si de ni be ya cho no eh ko si de wo dachi si de na me yi bi ya cho no eh ne bi ni ma so atire me ye natural health clinic o so bet me ai o be je we nyina ji se be ko you even no go ura e ko say ya ni me dis so ni o su bi asu nani so na di ka ko masakra yo o gra ya me ko e ko ti ya mo mo insurance ya mo e di ya na ba mo mo ye Natural Health Clinic wo mo Bremen West Sheffield Station e hwe ni mu ha Genu Travelers Consult was it to me Canabra na ye do ko Israel ana se friend say Jordan and answer South Korea one pe do hear your passport any o birth set o de fabra ye do ko joju treska kitwe bi na enwa no wo tafo formers honman wo Franco Trading Enterprise was it to me Canabra na yemo e ban phones ni computers papa furniture omo kuma se edum eye babu bazaar board no mu dum hwa YFM nchen hwa ana obehunu wonom tumikako na wonom enso ma computers ana fe mobile phones and accessories papa ento chairman me da se kwasi ye ma prophet Kizzy Jamfi chance kakra bi na case we no ho o se ye poso kakra we say ebre no e kase ye frɛ papa no ye bre no enya aso awi nyame pɔkyena ye besa di echi na me pese prof hwe bibi mam se ye nua be order na ye hunu bibi kakra e bia na tua na ni ase ko na ya asemu enti hwe bibim kakra bi mai okay ni hwe ade ya rahosem prof ofagovi amina baudino ndo usua okay for go say the tin babu no kwafo osu aneto no o ye bayi ko a enkomi nifa so ye de to no so a enkomi bonkum so tentem e de ze ko bonkum so yeah osu ani bayi na ya na enwanwa omo ho ofere kra no ya no mo nte ni bayi omo ani mo ese ka akopem no mumu nchi no ye fre no mumu go for the to me na better o kongramo o sabe o yo ba na o kongramo odinda ho so anim no enye ya odinda ho se to me na better also say we need pedua yeah sometimes no ya na no crazy mo mo ni mo hu no ene mo yes star and money na sometimes the tiesa okay because hum ne de ba so a ebi wo kwa na akra ni nyini kwa na ato ape ya na abetana na so na ma na ni bibia e basa ndi true prof ani fa wachi akwan etudwa enche mini se ebo bese nondu epai mu eno so ye de eye power hour ebebremo na so ansa na no mani ni ka fa no ba na chira kwan entudwa na de o ha so fo nketo nyina so fo akese o mu nyina wa ha etudia number fa ne frɛ wo ha wo no dadwo ko dan na da so benedi a wokomu na fe ye nhya ase ohima onya baifo ate ye kra ete ha no obi a baifo obetra ehunu onka ho ate we ne ho efe pa onka ho na eye nim guase na bayi tanse ni papa so mu kuwo eye nim guase me mom de se kam no maame a enya hwe babe yanko ntwa so sebe hwenro kra no himata agya ho a na enche nipa wie ye bantem nyema sei ena de how bi ba mema so ebise ode adiw maame no besa de bi adiw papa enche ro ha be hu
Enti enya hwe why ko akoma to ya hwem ya ne agidie no ya hwem sɛ wonya bɛifo wate wo da tra baby ya de na so mara ba me no say me am team no tie wo ka tem sɛ bɛ bɛifo kura matwere gu me ka achi me mfa hwe ho sɛ baby a maduro no hwe ne wiase amefa ho ɛna obi aso timi nyam hu gi nyankopɔn enti ma bibia ha wate nyampo kyera wo papa no ye friend fidie so obetoto apapa so onka so ye bɛifo ontimi nka fiso ni adansie bia obetoto apapa so saa ni nyina ye sebe wama ayase aye ne de sene ba wama ayase aye de sene ba mini ya aduma na ka o se bema bia ma yire something ye de bebra da jimfo bedru ba bi no yire beka ye beba na dwena o yire hewachi na wo hom stum se wo ya ho hwenye ye wo yire so amfami ame manhye wonne beda kura je so charge wo nyame tiase abago fi said it in prophet Kinsi Jemfi Bible no kofo dwumadi nyina ekoso Mamponten Government Hospital ochina cancer kese deja anopa no nwotwe na wo ho na obeshi asofo no waju ticket serebe hehe bi eni ho ela obi abehu sofo ansa na ofi akọ eni di ni ho brase kase mu obi ba metiatia o eme yo ponzum e de oba ntete ho ehwe ma me mo maba so bi yare so bi aboda no tiatia mu ni nyina ye ho brase betu ebu ase ahwew kopim so obekọ o de how bi ade bebe bia no ba beto prophet Kinsi Jemfi akina metenasi amomo a yare bi da won so amoni no mu di asie bibi nkoi wase ten onti bibi ase oboso ye nhwemu fu abrabo bi ho abrabo na ebisi basane ma bi nkoi fa pembe na pese woto 2020 eni da so be na wo ma wo bra na prophet me fa Bible no kwafo na nhwe wo nsem mu na me hwe de wo anim de beba eni de ebesie onipa de hia wase ten mu bebia wo firi bebia wo kọ bebia wo duru sa na ma we ye boni pa wo ban pa uhu de wo gina bebia wo kọ bebia wo duru obehu abrabo no se de so de fa dwumadi be na wo pese wo die sika bi na de ko hye business bi mu pese wo hwe ebeboa ana emwa anasa okontu sem obi se oje osika sem aboa wode watu kwan obedu sika na wendu sika obi se fasika bibra na mfa nhye bibi mu na mfa nhye bibi ma ebeboa anasa emwa ana wo za obedra daw ana wo na da arebe na wo kọ are a wo kọ ibermen why na adwe so obeware ana wo da daw ni na ba betima hwe mama obi ni watena chimfinhye bibi ho ade yon da bia ene ni chane ni china bra betima hwe mama no krebi o mebe mu ade den pa bobi na o se de bo na kwankyere bi na o se de bo wo meni ma kontem so a eno ho dwumadi ni yedi wo Mamponten ayare se ye adwuma bonni bi da so oyefro na che wontimenwo rade amma ye honhom ani ene ahode de sane nyankopom mo bone fo de nam finhye bibi ra kyekire ne yefro no ema ne manko ye wo ba beboa bibi nuro so ho a stroke for hepatitis HIV de bi manfo mu di adanse also bra na bra ba gibi wo kire counseling saara ni fiada so ye mpaibo anopa na mpaibo kese counseling kese ne to aso dumi no bebe ni ahye mpaibo na se ne ye fiada asem na meke na wo kina de counseling kina nya soro ho o ba na na ma ba na program kese bi so ba so o Mamponten ho a 3rd March up to 6th March and a revival no so ye 9 dwumadi be sha she bra na wi ni fiada se de na no di twam ye sem be si o Mamponten no mo chichi ni benche nyina program to a ho advert beba obetini nyina na wa bobo ho no aba famina be na fra so fo no mo famra Mamponten o pese obeda ho o pese obebia dwumadi be yedi ho bia no ye hihye die mu no fa number no me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 why put doom just spiritual soap and cream news be aba enhyira fe ha obenya bi okwa akra obenya bi circle sanso na tachi man na de bi wo hokọ land na obenya bi ene ma nyina so bobo ho ban nya de bia na betimi so funa hye bia na ba bia wo wo akiri hia bi wetima so ho ni pem na we pe bia bra na so wa frɛ number na egu no so fo de na memfa nya be cheche de odo beye na so obo ho ban na kira cancel de minim se onyi hu flo do yare no wadwuma no wakontu sem no sunsun mu nsem nya ba da mo kira na ma bompu ni mpu na urade afa me so abo fa number ne biem 0243 99 97 96 0243 99
9796 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 enche kurambasa tienka ewo dwumadi so enti mantuma fudi ni mfiri ha doctor yeda sipi nyankopon enche sabre be ma bia na apem ko achi perisi be mad necessity ne bo on fadin sense na chi fisa ye kokon kai kom kroma so nyina ma se mon konkobo nim be ma sa wokon na esisi ntrase na sabe entimi nkoyi a ehu afutu ba ebi nso anu na nyam enam yare aha wache ye wo mpane onum rahodo bia de udi bi stua o sabi still ya ne tia opani bi e wo ho akwankyere ohun nimtie wo de ho nkyerechire bro doc ye makwa ba